District Magistrate ke East Change Hills ulah permi iki hukum mapok section Chispan Repulai ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS hathain thangsko kani ko hukum kelawan hadin ke jingja bathai bom dynamite akram doyong bi anya thangsko mena kasantre gurum phang aja penriu kebalam sya ke jingya bat juman saw bonut kinong belati doyong ketika jingja kala penlong ru ke Meghalaya High Court ban batha iki bor bedai pej ban pentrikam dagi kendon ki batenge katkum ke hukum la ong baki bor district le opdiang bon teli ki mudoi na ki nongsong snong bat ki kaipot na ki ransan social media nama ka jingbeteng ka kam tido yang bi an hakathan shushu ko bor district la pemi hukum ba ombet bani lumbrio polat ek sangot hajan ka chaka bodon ki kram do yang bi an thangsko laino iki officer ka hukum ka batha ban kurup iki kali ki kor bat ki ter ba perengkam kam tido yang bi an nang ta ka jingthwet ban kem iki try kram do yang kinong tray kinong bai pisa bat kinong irap jungki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya